Mheshimiwa Rais kwa makofi. Ndereti yegie riboti ya kamiti ya BBI no ethiite na mbere kuoya mwerekera mweru muthenya thutha wa ugi. Guku atongoria matiganite makoretwo makiruta mirugamo ngurani wa kumurikwa ari munini wa mutongoria wa bururi Dr William Ruto. Kuona onekete gucenjia murugamo wake wigie riboti ino na kwanirira itanya ria kumenyita mbaru. Mutambo wake wa Twitter niguo akoretwo akihuthira gutariria meciria make megie riboti ino na mendekithia mayo. Kuria umuthi okiriire aria makoretwo makimuthing'iriria gutongoria kambeini cia kuregana na BBI. Kuria umuthi okiriire aria makoretwo makimuthing'iriria atongoria kambeini cia kuregana na BBI. Akiuga kioneki kiao ni uteti kwihiriria niguo megune kimuhuko kumana na ndũgamano iria ingĩyumĩria na uteti uyu. Ruto akihinyiriria niararaniria na mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta niguo kumurika maundu matiganite thiini wa BBI. Kioneki ni gia kugia na murugamo umwe wigie riboti ino na gwithemana na kura ya mawoni iria ingĩgayũkania bururi. Aritio riri mihango ya ungania wa thairi irugoretio kaunti-ini cia Nyeri na Mombasa hindi ya magongona meri ngũrani. Kuria atongoria thiini wa kaunti ici mahũrĩire ndebe riboti ino makiuga iri na kioneki mathina maingĩ matũrĩte magomeire bururi. Sisi kama wajumbe wa pwani na magavana wetu tukiwa nao mbele tuliweza pia kupendekeza matakwa yetu, and the issue of blue economy ambayo imezungumzia everything regarding the sea, mambo ambayo yanahusu bahari in details, imezungumzia hizo issue zote. Ukifuatiwa uweke signature, usikatae, kwa sababu hiyo ndiyo njia ya kwanza ya kuhakikisha kwamba BBI inazaa matunda. Sile bili wamesema inaenda sasa inakuja kwangu. Mpira ikiwa rafu ninasimamisha. Ukinywesha na mkono ninasema hiyo ni handball. Read it so that because in everything bad there is something good. Girifotera Kameme TV. Jitego Maura. Wagunya.